Hello ladies and gentlemen. Pozdrav ljudi. Evo imamo jedan danas unbox. To jest dva unboxa. Ali neću vam pokazati drugu stranu kuverte jer se nalazi moja adresa. Da. To i meni smeta. Možda je poštar bio znatiželjan pa je htio provjeriti koja igra je unutra. Meni neće trebati moj plavi skalp. Wow. Yeah. Eurojackpot. Ma daj me, nemoj zezati. Ne, to je tombola. Ok, ako neko želi zaigrati tombolu, neka izvoli. Ja ne. Da, neke gluposti zavija ovo ono. Ali tu je Medal of Honor. Nije limited edition običan. Evo, pokupio sam ga za nešto manje od 20 eura. Vrijedi. Drugi paket. Nadam se da je čitavi taj. Je nešto veliko i slatko. Lara Croft Tomb Raider. Paket je čitavi, to je pozitivno. Eto. Wow, nobody cares. Opet uklupa tombola. I to dvije, wow. Ako netko voli. Jedan kod, drugi kod. Neka izvoli. To bi bilo to od mene. Vidimo se uskoro. Treći unbox, pozdrav.